Кај кога е колајф, од овај проблеми. Будже не жали не напео до леса. На женава со себе пиодова. Дали од ова нешто подесинела бе? Не, они треба да. А? Они треба да одат кај тебе и да притиснат фаворит, омилен. И ти кога јавуваш или одиш лайф, одма им стига. Подоа тоа ќе ради колај. Има опција што Ги не има? треба да се местат за нотификација. Што би било да објавиш или лайв да кажеш да им доа. Добро. Од ова треба ќе ради. Нека почминела више во лайф. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة طه وياسين Cemaat-i Müslümin Mire mangle pralatay saydime peynya sledbenikya Kur'an-ı Kerim eskere sledbenikya dini İslam eskere askeyra Hazreti Muhammed eskere Nay angle te zahvalinamen karşı amaro gospodari amaro yaratçıya o yekutno devel Allah Jelle Šanuhu, gospodari su na nele ortako, gospodari su na neslično kodova su ostvoringa. Gospodari su na nele forma nastarela lethan, uprilestena na kela vreme, na nele kotora kolendari sastavimo, na nele ekstremitetija, со sastavi недале. Офтано господари исто конгорот и западенгорот владарите суднодиве, на небијамо, на неле почеток, на неле старт, со скео време ле старна на кела. Офтано господари време, скоро створинга време, тели лескери контрола, тано време, тајо простор, сар димензија, Amen leskeresiyam ta yekdive korileste kayraname. Salavati hem selami tovel amare mangle peygambereske. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. So devel biringale maşkar ademeskere çave. Hem dahningale yobjava. Hulerga rekao oleste o Kur'an azimuşan. Gergele amenge urneko hem modeli sarvalani tejivina. Palestar canaya sarvalani tovel pe dat koker. Lestar dikaya sarvalani tovel pe rom koker.
Лестар сиклјоваја сарваляните овекве папу кокер, састро кокер. Комшија ки махала, а секако дека Лестар сиклјоваја саровелапе лидери, политичко авторитети, војсководачи, а секако саровелапе хем инсани. Олеске дендило хем хулярдило Кур'ани азимушан, Аллах скоро кануни о шеријати, па прекал олескоро суннети, амен, па шараја амен кодевел, практикуинаја, одова со девел родин гјале амендар. İnşallah leskere dromestar Muhammed aleyhisselam eskere sünnetestar amen amaro kalbi amare yakada amare preda nikad te naulaven pe parabar amare kustikenitsar sokaven palamende çavet hayunukya ciko sudno dive. Čači paskete ovelpe ümmeti Muhammed skoro tano baro čest. Hamdi Allah eske so denge ameno čest te veruina kileste bizote dikale. Akajadatan jek posebno deređa, jek posebno čest Allah estar koja kava zamani akale avdisutne muslimani. Erat panda jek ramazansko dersi, sohbeti, družba, vazu nasihati ko amaro online virtuelno međlisi. Prete počmina te zamolina amare gospodare Anđal Dantari duša, avdisutne postija, oručija, kabuline kakerel, obokalipe otrušalipe ko akala divesa, te oven sebe pite od platina amare grevija, greškem kusujra karši amaro gospodari, taj stvoriteli, amare namazija teravije kabulite oven, amare sadake iftahira kabuline koven. İnşallah Allah ka pašare namen premal Allah eskoro merhameti taj sožaluvanje ko sudlo dive. Erat isi amen je posebno tema, a važno tema, особено ко романоџијани, со ромавалјаните едуциринен пекија каја насока. Родава Аллах естарте локјарел акава илими кимиричи, тајко тумаре кана хем калбија. И тема си зикруллах, те славина, те бајрара, те андина, Аллах ескоро анав, упредерса. Мани си малил, пишимо, ки акаја тема. Препоручинава акава лил саринете овелен брошура. Ајетија сукерена фи зикруллахи шерифестар. Хадиси шерифја, ки исто тема. Оставија Али Менгере, тај дисаве дискусие, ки тема зикруллах. Али претекува ки амари ератутни тема, баш и амари онлайн дружба, тумендар сардикутне, родава бисмиллахи рахмани рахим те вакерен хем одерси те почминен те улавен. Соске улаива одерси си хизмети служба ко девлес Коранов, од ова пашареламен ко девел, од ова тано извор сева пенге, великим тере трудоја, со споделингјано дерси некој кадикел девлес Коро чачипа, па каменинел целосно по живото, а у Кур'ан азимушан, фенеламенге кој ка спасинел јек мануш, те пене спасингја цело дуњај. Одолеске одерси котума профилија улавен, анава тагиринен, белким одола со катагиринен лен каракен пе Андре,
сватинен девле скоро чачипе, ка халювени вистина, хем ка керени ек совршено промена ко по хајати, премал пегамбере скоро дроме иншааллах, а тумен ковен о себе баш одова, секако долечке ковен тумен награда англо господари, хем секако споделинен леко месенџер ко пораке, праленге пенгенге, каске со мислинена, шукарипе. Чикоте тумен вакерена, бисмиллахиррахманиррахим, ман сарсекога шанглиманде, акава беш повише паниси, соске се кердесием таро пани, о паниси шифа, бисмиллах кава керав, капијамо пани, а тумен бисмиллах кава керен, аскеира пегамбер ескере, споделенен одерси. Иначе, акате не палеме ученикја, акате тано hođa o Elmiri, uzeli ste tano amaro učeniko o Emiri, uzeli ste tano amaro učeniko baš i tehnika odgovorno o Musa, uzeli ste moro amal, moro sopatniko, sumangavale but o Muzo, inače tano насочимо ко христијанство, посетинела о меđлисија таро Јеховина сведоќа, ама од ова на непрепрекате дружинамен, те ова истомисленик те разменина амаро мишлење, хем те дискутирина баши религија, котхан расправе, амен дикаја те споделина о мудрост машкараменде, хем те пашарамен ки вистина одолеđan дипаја со дендило хем Хазрети Иса алейхиселамеске, хем Хазрети Мухаммед Мустафа алейхиселамеске, со значинела живинаја кој е религиозно хармонија, ова вела кјамари медреса, дружинела пе аменцар, исто агерда, амен леа, лафи муабети, тројали Библија, кера јаменге, Uzi le skoro dosti tajama. Len stolice bujrum na kentu men da беше. Stolice kaja na šitelen. Ili pa len Musa, ana stolice, na ne problema. Uzi leste tano amaro prav o senjuri. Dosti prijatelji, učeniko so džana jamen Budberša, пошто и најамен, оде од Лестар да разјан кове, хем амаро муриди о Абдуррахман да акате тану ерат, неве ученик ја да але, те овен присутна ко амаро дерси, ко амаро сохбети, иншалла ерат ка истражина, ка дискутирина, ка анализирина и тема зикир. Ки тема зикир ерат теманглен, шајте пишинен коментајра, хем некој ги дженоте следи нелен да, шајте да, джевапи да некој со мангелате почелу кјака е тема, те намука нисаво нејасно пучива баш јака ја важна тема ко романовџијани. Toto manglan le o kompjuterin, diken ili koј mangela odavate следи, нел да? O Musa ли mangela? O Musa? Да, Џабе Musa ле столица нема врска тикре, веда ко кадар стои си врска. Џабе нека дикен тоа џемајче. Со добрун професионално мангенате овој намаре, нас имаме студио, нас имаме ки телевизија. Опуштен, еќе, ле дик, некој те пушта нешто ки тема зикиреске, шајте дискутирина. Велки нека скена не те било јасно. Спремна ли си? Сенјор, спремна ли си на зикиреске? Ајде, чакам, неве лила и сиамен. Само телефон ја начавен, неве лила и сиамен, исто ки тема секако зикири. Акава беше најнево си.
бишу шосто верш. Али храмо моки и каджикани чипсоске, кеда и си сериозна теме, чачифаске, побарвали чипси и гаджикани, хем полоке сте искажинаја, амаре доказија, амаре делилија. Претекува ки тема зикр, и тикни пажња валјаните да, калбе скоро хали англо гюнаһија. Акава бути важно. Мангете дискутирине зикир? Прво ка дискутирине калбе скоро хали англо гюнаһија. И после ка кере, ка анализирине, ка истражине тема зикрула. Allah subhanehu ve teala ana Kur'an azimuşşan sura Mutaffifin deşuştarto ayeti kerime vakere lamenge akava kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Od ova so zaradinge učarga lengere kalbija. O manuşa so zaradinge učarga lengere kalbija. So zaradinge? O manuşa koso naso çingepe? Koso gayreti denge pa zaradinge, a od ova so zaradinge učarga lengere kalbija, pravaja o tefsirija. Odote, kadika o tumačiba, sova kerge o peygamberi aleyhisselam, te ovelamenge jasno Allah eskeri poraka. A kesoski važno o tefsiri ko islam. O ajeti vakirova, od ova so zaradinge ola, tarpe postapke, tarpe aktija, tarpe odnosem ponašaj. Učarga lengere kalbija. Allah Teala kava vakirga Mutaffifin deşuştarto ayeti kerime. Ali Allah eskoro cil sosine. Koja tani tema so devil pravila la andreko ajeti. Odova samo šajara kajale ko tefsirija naš. Ti manušen tu te kučetu so misline akale ajetes. Pa prema amande yok İslam agar nacala. Prema amande prema tute nanakela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savakela. Koji ka tumačinil pego gatar Kur'an eskere ayet ya. Te pogodinil da grešinga. Koji ka tumačinil pego gatar Kur'an eskere ayet ya, već pripremimo sileske od ano cehennemi. Koji vakirga Muhammed aleyhisselam. Soskja kava vakirga te ogradinela men tar od ova hrabrost sar so kerge Jahudijeta i hristianja ki prigodi te tumačinen Allah eskoro kelam. Podoleske posle kejklel prema akava tumačibe, prema okova, prema okova, prema okova, prema okova. Kaysi Hazreti Peygamber eskoro halöybe, kaysi Hazreti Peygamber eskoro tumačibe, koji najšukar halilo i objava, o peygamberi, o leysile kontakte devleya. Onda najšukar dimi o Muhammed aleyhisselam, dimi İsa aleyhisselam halilo najšukare devle, onda najkompetentno te tumačinil Allah eskoro lafi. Koji si? O peygamberi. Zaleske tefsiri kaprave, tedike akale ayeteske sova kerga o peygamberi aleyhisselam.
Или сосикав гјапе асхабенге па оламенге пренесинге. Андин дор осенеди оланцо. Затересен Джико пегамбери салаллаху алейхи ва саллям. Еке коакава ајети од ова со ола зарадинге пе трудоја демек, пе амеленцар, пе понашаеја, пе ахлакоја. Од ова учарга ленгере калбија, имам Тирмизи забележингја е хадис шериф, сова кергја, пренесинела петаро Ебу Хурейра ради Аллаху ан, коте пегамбери саллаллаху алейхи ва саллям, тумачиндор акава ајети кериме, вакергја, кеда манушка керел ек ѓунахи, дек, инсани ака направила сабајле пејаќа, уштелата росојба, почминела лескоро диве. Сар почминела од диве, белким почминела хем хатајете керел, кусуирате керел, ѓунахијате керел. Кеда манушка керел ѓунахи, колескоро калби сикав гјола ек калиф лекава керела пегамбери салаллаху алейхи ва саллям. Кергјан ли ек кусури каршито господари? Веќе кото калби ек калиф лека себе пио ѓунахи сикав гјовела. Те кергја од ова мануш теуба. Те каингјапе, те покаингјапе, пело пишмани, родингја опросте девлестар, одија калиф лека, кослјола, нашавгјовела. А те на родингја опрост, запоставингја одија калиф лека ко калби. Одеа, калиф лека почминела те бувлјол, джико те цело калби на опфатинела. Те учарга цело калби, одја калиф лека, акава и о моменти се одевела андинела леко Курани, од ова со зарадинге учарга ленгере калбија. Значи, со учарга амаре калбија, о ѓунахија, о калипе, ко калби, ко вило, себе пиамаре, ѓунахија. Тефсир Куртуби, забележено, кокова тефсир јакава ракена, ко тефсир таро имам Куртуби, ки сура мутаффифин, дешу штарто ајети кериме ка правен, одоте кадикен аѓаро пегамбери саллаллаху алейхи ва саллям, тумачиња акава ајети. Значи, амен, амаре праксаја, амаре понашаеја, ко цело диве, џиракјате, са со дикаја, са со шунаја, са со вакераја, са со практикуинаја, од овај амаро трудо. Те сине ѓунахија, ола резултиринена аѓар, со ко амаро калби, појавинена кали флека. Одија кали флека, те убаја кослјол, пишман лекоја, те каингјамаме, те покаингјамаме. Велјакин, за поставингјани теуба, на халату јанза, на родеа опрост Аллахеста, на чистинеа одија кали флека, ко калби, ој, лакири природата ни те бувлјола. Бувлјола, джике да цело јексар корупка на астарела о калби. Од ова учарела о калби. Аллах Теаля, која ајети кериме, од ова андинела, од ова учарга амаре калбија. Имам Куртуби пренесинела кај муфесир ја вакерге, која кава ајети кериме, опишинела пе калбе скоро калипа, ама скова калипа, себе пи ѓунахија упро ѓунахија. Гекакан, акате ек точка ка чива, те тумачина, значи, о калипе учарга, те убана кергјан. Дујто калипе учарга, те убана кергјан. Трито калипе,
Теуба на кергјан. Ту со кергјан, кото калби перда упри перда, перда упри перда, перда упри перда, учар јапето калби. Акана имуното калби ко пишманлык. Ту више јанза на халато, кереја огревја таринавика, билам зависникос јантар огревја, ке да кереја лено живинеја, екстаза добинеја тарогрево, соске учардо и више о калби, хем ко калби на нету више осет, баш о пишманлык. Грижа на совест на не. Уништинела пе, пандела пе, учарела пе пердаја, со и грижа на совест ко мануш. Со стародова вела, гюнахи упро гюнахи. Мануша кана те вакерга, шун беакава тикно гюнахи. Хајде ка избегина, на кираја теуба. Пегамбер салаллаху алейхи ва селем вакерла, те на избегингено тикне гюнахија, ка авел диве доборонка ке дингеве нијек планина ка овен, ка наштите чистинен туменен. После тикне гюнахија ове на скала, те керен пео баре гюнахија. Амен совалјаните кера кеда каова каршио гюнахија, бути едноставно. Ресулуллах салаллаху алейхи ва селем вакерга, керен гревија. Некака. Со вакерга Мухамед алейхиссалам, муза. Керен гревија, мама керен. Керен. Ама свако гюнахи си јаг джехеннемескери. Авен паше ко од ова гюнахи, ко борша издржинена од татипада. Замисли тарган јаг, и о пегамбери вакирала, ава паше. Али ава паше, ко борша шајти издржине од татипе. А старо жаро, чифтовас, катарето, од олеске, од гюнахија, метафорично, опишинге песар, јаг, амен, шај узилен ава само од оборко брсо шај трпинаја од татипа. Онда, калестар заклучок, никад нашти кераја о гюнај. Нашти контактове ламенле. Нашти лајале до лајале ко вас. Нашти олеја амен те живина. Ој си джехеннемескерија. Ко чачепе ко джехеннеми јаг на не. Од джехеннеми моментално чучо јаг на не одоте. И јаг амена катаро дори легараја. Према амаре постапке, пераја амаро харари, амари вреќа, животно вреќа одојатани. Со вакергем лошно, одо тесар гюнахи араклола. Со диклем лошно јакјаја, одо тесар гюнахи араклола. Со фикири синеамен мисле, некас ке лошни па те кера, карши некас те мржња те овеламен, завидлива те ова, љубоморна те ова, од ова отров сар гюнахи ко калби, пирава јалеки ко од ова харари ки од ја вреќа. Свако гюнахи со ек адемеско очаво, какенеле каненцар да било коле органенцар таротело, сако од ова харари, амен. Кеда јален, товари на јамен, ко судно диве, амен, амари јаг коркори легара јала ко джехеннеме. Билам, ака надавама годи шейх Бехлул. Сова кирга шейх Бехлул. Халифе Харун Решид. Јардиклале дуралдан ко пазари. Лела и сила. Шейх Бехлул. Пап. Еме султане. Емирул муминин султани си од Халифе Харун Решид. Куела лагар. Дум. Ем панда пирела. Али се бе писоджанела кај овси велиуллах, Аллах е скоро евлија дости, лошно лафилески нафрдела, и да не лапем вакерела, еј, Бехлул, котар агар со добором сигаре, пенела ичма пуч, сиум си неко джехеннеми, со родињан ту одате,
Валингяман гехари яг, гелум телав як жаро, керете тарав як. Али o meleikya cehenneme star paldingema. Vakirga, haydi be, naş hakata yagna ne? Harun el-Reşid, ey Behlül, cehennemi naneliyor tan yaga koro. Behlül akava vakirada. Na sultan na. Amen tari dünyaya yak legaraya hodori. O da te yak nane. Акавате на жана те на дискутирина или акана акава кај пасои си акана кај тема е зикиреа. Акавате на халиланту на жанеа сои о користе зикиреско. Зикирескоро користане сакала јага со кедајален кивреќа гюна хенгери со легараела копике ко сајален зикиреа. Уништинајален зикиреа. Чучараја амари вреќа амаро харари зикиреа. Нашти амен дискутири наја со зикир, со користи си амен, саво фајде, саво фазилети си ко зикири, а те на кергем лафи, калбескоро хали англогюна. Нема шанси. Валя ни темелно те пристапина која каладжан дипе. Со вакерга куртуби пандегдром вакера коте со ачилем, Vakava ayeti kerime opişinela pe kalbeskoro kalipa sebebi o günah ya kerde upro günahi. Kat perda upro kalbi. İmam Mujahid vakerga vakava ayeti opişinela pe manush so kirindor günahi koleskoro kalbi kerdilo yek sloj kalipa nastavindor ko grevja оформингјапе вавер слојтаро калипа, а гјаро калби целосно учаргјапе, тај веќе оформингјапе калбескери перда. Хем перда и сјанголенгере јакја. Акавај. Одеја перда ко калби си. Нанелен емпатија. Ола на халовена ваверенгоро хали. Одолеске на нечувствителна. Сараменде ко амаро джијани сарва кераја народно обарвало или очало на халола охали е бокале манушескор. Екагер те учаргјапе о калби акале пердаја, ѓунахенгере пердаја. Онда амен нашаваја и емпатија, нашаваја сожалување, нашаваја чувствителност, нашаваја и грижа на совест. Ема менге сај јек дали некас повредингем, некас скоро калби паглем увредингем. Mevlana Celaleddin Er-Rumi penela i Kaaba pag palem kakerala. Само манушескоро калби ма паг ма истори на некој шај палем те зидинеле. Деки Kaaba паг инсанескоро гүнүли калби било ма паг. Онда и ароганција јек муслимани прво нешто со валјани пестарте фрдело. Соске прво својство е шејтанескоро си не одија ароганција према Адем. Ове Адеме дикла пестар потеле. Ов дикла тар учипа Хазрети Адеме. Којек муслимани насминела те овела ароганција. А замислим, па одоја особината си кавјовел, ко имами, ко хоџа, ко шео, ко муршиди, ко дервиши, ко муезини, олајтане авторитетија, олајтане и ајнако општество, о народо оленде дикиндор пездикела ки иднина. Е олате сине арогантна шудрарена е народо. Таро дини, тари религија. Иса алейхиселам Исусова кергјамуза. Пе апостоленге. Мукено мреже хемотрске. Мадолен више маче. Од акана наодори,
ка си кававтумен те уловина манушен. Али ке да и религија си кавеламен, хем дела налог, те уловина е манушен. Сар шај, те овелту особината и ароганција, а те ове привлечна. Те овелту одија гравитација, од ова магнетно поле, те авен сари не узитуте, а туте ове арогантно. Али и ароганција си резултати со амен, себеби ģunahengoro kalipat haymel, uçarga i perda o kalbi, hem diklanli jek manush holamo, izbuvljivo, arogantno, leskeri čipsi sap, leskeri čipsi čurik, žileti. Hapravga po muj uvredinela, povredinela, ponižinela, lađarela. Джанкај овсија калеа е тескоро тефсири кod живдипа. Наваляни ништо течитине. Дикле ови од живдо, а е тескоро тефсири. Нажалост, од ова и си. Мануш алоки џамија те кълдинел, и си не мука. Алоко девле скоро кер те жалинелпе пер дертеске, те правил повило, те перелки сечдаем те чучарелпе. Соски силе проблемијан и ромни нахалјолале, очало долиња вавердром, белки некој си лестар насвало, а оле наеле вактите дел пажња ни педијаке, ни педадеске, овси коек хаос. Коек ментално безизлез, коек лавиринти, алоки џамија. Лескоро цилсите аракели светилна о кандили, те и клолтаро акава каранлуко. И авела леске, омутевелија тари џамија, како да мора ту членарина те платине, а кате мора амен те чистина. Ту мора те покине. Пегамбер алейхиссалам акирала, на овела кијамети саџике да ко џамија на почминела пе те кувел пе паренцар. Те иситу паре каве ко прво сафи. Узоходжа ка беше те исијан барвало. А на те иситу дерте мука. На те џанеја о Курани, на те халовеја о мудрост религијако. Цирку старо дини ке ги маме. На само корома. А кава и глобално проблеми ки Кина да му прави. Ки Јапонија да џамија те прави исто проблеми ковел, а хиру замана кава си. Наштија кава во кеамен тен на андиналина те гирдина директно, ава зикири ка дискутирина. Суитуја, ту ваљаните араке, то Мирко зикири, то Спаско зикири, то Нуриси Андреко зикири. Одевела крена фескруни е скоркум, андин ма медака андин авту, андин ма ке да сијан рахати мека андин авту, ке да сијан ко дертива керова. Ту акала примеира, акала ситуација. Те на дискутирингемле англедери тема башо зикири, џабе амен дискутири на тема сарваляните ава паше Аллахеске, цидин дорте спие. Ја да керин дорти саво намази, ја да вавери бадето, соске сасе зикири. Од дефект, киамен деси. Наки џамија. Од дефект, киамен деси, нако лил ко Курани. Од дефект киамен деси, нако пегамбери. Од дефект киамен деси, наки религија ко Ислам. Соске амен, ко тан, те ова сарамаро дат. О Адем алейхиссалам, понижна. Пувјатар керде, а и пув газинелапе, уприлате свако гуној фрделапе. Али латар сојклела, само јемиши, само гудливе, само воче. Ама родат сине, пувјатар, хем ачило понизно. Осетингја грижа на совест кај грешингја, гело кај ингја пеан го девел. Пишмани пело, извинингја пе. Одејата ни разлика машкаро Адем и Тарој о Иблис, о шејтани.
Осолдој грешинге, о Адеми да грешнико, о Иблиси да грешинге. Али и разлика си, јек си неле грижа на совест, а од дуито калилоле скоро калби, учарѓапе и перда, и овна е више емпатија. Овна усетинелапе криво. Билам оправдинелапе, а са в кои инсани? Никад на макерела извини ме грешињу. Секад родела оправдание кај некој си виновно, Аврил Естар. Кет каракена савко манушили белки акана кераваме акава дерси, туке веќе текнинела дисаво јек инсани кото ајати. Дур Лестар наш. О карактери си е шејтанескор. Лена анеале кодром се модевел. Цидету, ов шај те заразинелту. А савко амарал си сар тигари. Лестар хајрина е никад те добине. Карас парчинелту кат тат. Соске, ке да грешинела на жанелата јавинел пеем те вакерел, извини ме грешињом. Белки грешињом. И си мануша кола и ко право, па пале мисилен јанза и ранено филмите дикени грешка, белки ме грешињом. Дек Нурлан димо меля и ко скоро калби акава. Чисто инсани. Шукар Бајрардо од го има перодителендар хемтар по општество. Ови ранело филмем дикела кајта ни грешка, белким си манде. А и си мануша, кола цело живото. Тврдоглаво, та не ко стави кај секогаш стане управо, а по неуспех препишинена во веренге. Олајта не буд кревка, хем буд нашавде мануша гаравена пали ароганција. Буд баре слабичијата. Ленгери ароганција си оштит. Одолеа ола гаравена по право муј. А и ароганција и тлела калбескере мелали пастар. А калбескоро мелали па чистине лапе салде зикире. Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем савакира. Кулли шејин сикалетун. Свако бути и сила јек четка. Те полиринелпе. Васикалетил кулуби зикруллах. И четка ополириба е калбескери, тано зикруллах. Те андине е девле, те славине е девле, те сетинету ко девел. Тани и полирка и четка е калбескери. Од ова калипа светнине. Од олеске мануша со и тане арогантна зикири на керена. О зикири лен сметинела лен. Со скета не кофотрати и блисескоро. Вознемири не напе. А кава си дефект, колескоро табијати, колескоро хуи, колескоро ахляко, колескоро карактер, колескоро калби, колескере нефсија. Са се акава јек нешто исто. Сај че димон лесте ко садар, ко колин. Ов дисбалансиринг ја пи психолошко структура. А калеске во Курани вакирла, фи кулубихим меразун. Ленгере калбија си насвали. Насвали папираве. Фазадехум Аллаху мерада. Па одевел панда побутер ленгоро насвали пе, баракерел. Состар? А чилеола ки калбескери мел, хем на леле и четка те полиринен по калби зикруллахи шерифеа. Зикирескери функција дика јакате. Лескоро те джелијати, односно резултати, те кергјан зикири. Сој о резултат, керава зикири, резултати, фидбек, сој, акција, реакција, сој. Секоја акција има своја реакција. Втор Њутнов закон. Сој, па ту андинеа е Аллах ескере анава, славинеа е Аллах е упредерса, фидбек сој, чистинела пето калби. Одолеске да ајти вакела, андин ма те андинавту. Федкуруни едгуркум. Андин ма ка андинавту, славин ма ка славинавту. Ту славинеама машкаро народо, али ме славинавату машкаро ангелја. Нема керава дика кава.
Мануш нефсеја. Пердо искушенијеја. Ко попаро живото, узал сакала околностија, а раклја вактите славинелма, а шарела пе одевел туја, англомелајкја. Ама акаде јекајети кериме со јоле скоро тана канате андинале, после палем ка андинале, Аллах Теала сова кирга, ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. Hem кој каиранел думо е зикиреске, амен упроле скоро шеро камука јек шејтани. Фехуе леху карин, хем ов леске каовел паше амал. Дости, нераздвојно. А ке о резултати? Ајети кериме, те ирангјан думо зикиреске, на керела петуке зикири, на мангеате кере зикири, нандине Аллах е скоро анав, избегинеате славине Аллах е скоро анав, ки суштина о Аллах Теала туке бичалела више јек бенк, управ то шеро, са резултати со на славине, але скоро анав, е ту леа ка ове достием амал. Јага на ту пуча, абе не себе пак ава шукарчаво, дујрар дилотари џамија, дујрар дилотаро намази, дујрар дилотаро хак друмо, не себе, саси кавелапе, ко те спие. То зикири за поставање. Одолеске, ко амаре кера, те араклон те спие, те подсетине на мен, кај авдиве валяните слави на Аллах ескорона. Куе ли кој е кер? Дикеа ли ко дуари умлавде те спие, али умлавде шукаар. Агар одала пускулија теле, упруно дело упред, тап, значи местингјален шукар, джан кај ов ленцар бутина керел. Соске местингјален за агар теачон, украсно. А диклан ли агар фрдиме, ја да агар умлавде било сар, ов ленцар керела бути одолеске на неле пажне сарка беше. Циркузија. Мусабала. Джемаати мислими. Зарпенен. Оте спие кај валяните бе. Која стали барабаре куранеа. Хем се джада секат те дикала. Рабијатул Адевије узала кава хемо кефини да чивела сине секат англипесте те дикел ко со ковел пакјарди теакана на клејдуња. Па од ова делала сине мотивација, те спиенге да, се джадаке намазеске да, Курани керимеске да. Ја. Па од ова е дженаза коро кефини дикиндор, делала мотивација, аж бете керав зикири, аж бете ходинав намази, аж бете правил Курани. Иратот на ајети со бистергим ко дерси уебтегу илејхи весилете. Емарак начин сар те аве паше, а кава си јек начин за те аве паше ко девел. Дик ко кефини ка аве паше ко девел. Гело јек манушко имам Шафи, ем вакирга. Шафи, ходжа, вакирла, манис има проблеми. Слабо ирана, ама кодини. Вакирга, илячи валяни туке, па дема, е джако дженазе. Io manush gelo kirga cenaze iran gape vakirga ey Şafi vakirga imam Şafi vakirla tu dengen me ilaçi tecaf ko cenaze ama istosyon me na promenin gumma zavisi vakirga sar gelan akana kasi kavaftu ki sar kaca ket kaca ki cenaza madike manushe diktutu demek odote ket kadike o tabuti diktutu andre ko tabuti ket kadike Пакјардо ко кефини мукелапе ко кабари, ту дикту одоте. Кет фрдеја и пуф, мислим кај туке више фрдена и пуф, ем последно дром дикеа окам. И омануш гело, берша после ало. Имам Шафи пучела таро илячи резултати и сили, омануш имам Шафи аска вакеро. Пана дикеола пели уприманде е имам Шафи, омануш ехли зухт уло, од дуњалоко мукля, премало ахирети на сочингјапе, ништо на зарадинелапе леске више ашмете овав шукар, парфемеа, шужешеа, алеме карши онардо те палиненма, на. Акела обична пура нешеа, доволно си ко ахирети, со ске кобор барбали беиси, добором пут пучи бада ко ахирети иси.
Јакана, дим јакава, вакергем, завршингем акаја тема, права ја, сој зикири, дефиниција зикири. Сој од ова зикири, тумен вакере нама. Сој од ова зикири те дика... Дик, амен со вакергем колил лилка читина. Еј талибул хак, еј ученико башо девлескоро чачипа, значи на вакава због лафи. Еј талибул хак, од термини зикруллах, тано арапско лафи, хем пиравела, акала значаја, те сетинету кодевел, те андине лескоро анаф, те славине Аллахе. Акава термини накела ко шеријатска текстија, хем ко Курани, хем ко суннети. Олафи зикири постојнела, накела. Ама, некад андинела пеки смисла намазеске, зикирна не само те спием те вакере, ла хаула ва ла куввата илля биллах, ла хаула ва ла куввата илля биллах. Намаз датано, ко Кур'ан азимушан, андимо сар зикир. Зикир тано, дуито анаф е намазескоро. И да ти, ко дерси, ко рома преске да си емсине, ака ван дингем, еке улона си бида, ака на те чити наолилем те разјаснина повише. А некад, о исто анаф, зикир употребинела песар дуито анаф куранески. Со скјов сетинела амен кодевел. И функција е куранески риси, те сетинелту, ко девлескоро исипа. Но долеске давав. Дуито анаф лескоро, ја да синоним е куранескоро си зикр. Факти, кај зикруллах тано чадори, дека сар роман исламско школа, тумачинела обуќа. Сар амен разјаснинаја и вистина. Сартани амари методологија те си кава девлескоро чачипа. На само те цидаки е крик те бранина. На, дик о хакикати сој. Зикир си цело ек баро чадори. А те ли лесте кувена. Свако ибадети колесте славинаја Аллахе. Значи, салят, намази, тилаватул Кур'ан, читива Кур'ани, дуа, те обратинету ко девел нешто лестар те роде. Од ова да се зикир. Тесбих, те славине Аллахе скоро анаф, те вакере субхан Аллах, си зикир. Тахмид, те вакере елхамдулилlah, си зикир. Истигфар, те вакере естагфируллах, тано зикир. Техлил, ла илахе иллаллах, те вакере. Гейнела пе зикир. Сакава си зикир. Долески зикир си генерално анаф са ибадетенге. Соске ко сао ибадет ја амен сокераја, сетина амен ко девел, андинаја лескоро анаф, хем славинаја Аллахе. И дефиниција зикирески. Нашти ту само тикнареа и дефиниција зикирески само ко те спие, 3 субханаллах, 3 елхамдулилlah, хем 3 Аллаху екбер. Ака вас си само зикири, нашти вакере. Или ке дингем амен ки халка, шелдром, милјадром цидингем келими и тевхиди, вакергем ла илаха иллаллах, ака вас си зикир. Јок кардешем, ака вада гейнела пе зикири, али зикири ака вас си нашти вакере. Халилем ли? Мора те следина шеријатескере канунја, офикска дефиниција, за те иглова чиста. Амен сием медреса, амен сием школа, хем и правди на очачи па вакераја, сарваляни амен те халјова обуќа. Акана,
Ки тесаввувско научно дисциплина, телолаф и зикруллах, халјоваја те заузинето фикири, дико суфизам аган, те заузинето фикири, то калби тајтичип славиндор Аллахе. Те на не нешто да тако, ти проблеми си. Соло? Чи навѓали нешто? Пауза. Allah. Значи, ко тесаввуф те заузине то фикири. Дека кава да се зикири. То фикири, ти мисла те заузине девлеа. На само ля иля илля те вакере. Але веамуз. Диксави форма ко суфизам и си зикири. То фикирите овел панлие девлеа. Значи ко блутуте девлеа те паните ове панло. Джанеја со значи не лакава. Како и најбаро зикири со шај јекманушки дережа те достигни нелна. А кале зикиреске вакераја зикри султани. А кава зикири ке да активири нелапе? Јусуф алейхиселам и Зулейха акарелале. Кипири спална. А гјар привлечно уравди. Јусуфе изазивенела, те пашлоллаја. Вакерела о Куран азимушанте новел сине амареа етија, упрало Јусуф ка грешинел сине. Код ова моменти, ој и калела помендили синела јек статуа кипи. Лакоро девел со молинела пелеске, баш о късмети, баш и среќа шужо живото. Учарела е кипе и о Јусуф вакерела сокереа, си мо девел ме учаравале наштја, кана кавате кера амен англомо девел, те дикелно. Јов куела кагар јегдом комујем вакерела, а ме девле сарте учараве Аллах е суба. А кава си оригинал зикири, сењур баба. Англо харамите се ти не туко девел. А нашел дром ля иля илаллах, или панџилјаде дронко диве Аллах вакерава, деш миле ху вакерава ме суфијасим. Јок баба, то зикири, хем то резултати, дали со зреињан одоле зикиреату, дикелапек ке да си анко контакт харамеа. Никој на дикела ту шајте грешине. Ту дали акате то фикири каовел, ко контакте девлеа, хем те вакере ме дарава Аллах естар. А кава си правилно зикири. А кава зикири, ако бројке ке рајален за акава ментално состојба те дореса. Ова служи за ова. И целта рошел дром ля иля илаллах. Ја, мила дром ля иля илаллах. И цел си, те не селчи ко фикири. O zikiri. To fikiri panloje devleate sine više, tu si yani insani kamil. Manush sarso devo zamislingjali. Onda veke ti godi zikiri perdi. Ne morate vakere Allah. Ne mora ni teklatinetu la ilahe illallah, la ilahe illallah. Tu si yani već daim ko zikiri so pegameri vakirla o azavko manush oruçliyate sovelda o soy basile skoro ibadeti. Соске офикири лескоро панло е девлеа. Овси ко Bluetooth нон-стоп панло ке одеа конекција. И клола ли е гюнахи, овсе ти нела пе прво ко девел. Ема керела ме дарава Аллах естар. И ов напуштин ја изина, Јусуф алейхиселату васелам. Ако амен ховаваја амен англо паре. Ако амен ховавдилем англи столица, некој ветингјамен ге гласин манге кадавто акаја позиција. И аменот до техо авдилем. Джабе торо хукибе. Торо ирани бе. Джезба мезба. Джезба да те овел, тенџера да те овел, ко казани да акале чиф, акава језитескери тајфаси, асавки интелигенција, Хусейне бударге.
Hem onunla palıyordular ikindiye kıldınge. Çak salavat yange ve ala ali Muhammed. Hem salamine kovul peygamber eskere familya ke somudargem. Soske bikingane narodo. Te narodo. Болган те народо за тутеха. За те истакнине туку обштество кергјан туке скалета романуша. Хемо дова манушикане судбине. Кај амаре тер не учиме джанде. Геле са упреко странство. Која чиле? Самаро квалитети гело аври. Менингјан и историја амари. И судбина менингјан. И иднина менингјан. Agana cagana zikiri kakeraf ki Kaaba lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la bırş. Kaaba'dan aman gelat edik yoltu. Dovorom hata ekergen. Dovorom to kalbi uçar dosyan. Tenove nakala dersiya tu sarka halo veya kaya buti. Tu mistine Allahu Ekber kavakere kaçistine tu. O benk Allahu Ekber najanelari te vakerel. Yok. Tukal si kavelele ha? Ama avadik koja inteligencija reslen. Sufiye sovakerge zikirisi te zauzine to fikiri Allah'a. Jek fikiri te na ne zauzimi Allah'a o ispremno satekera. Te bikinel pe narodo. Te bikinel pe amale, te kuvel čurik pallo dumo, te iznevirenel pe romnja. Со очекуј на ја. Со халјова ја тари религија амен. И религијата ни те промени не ламен. На само те промени на ламаро тело. Керле сунети промени ѓане. Мо прав те промени то фикири одо те да јек сунети валяни. Çap Çinleske Kur'an'ı odaya loşno fikiri Çivleske injektirinleske Kur'aneskoro fikiri. O prvo kerelale o purane so kerenasi namen suneti. Sasvim o puro so avela se neko suneti. Momento. Ali o duito kerenale o murşidija. O duito suneti, akale skoro suneti. Телија кај стадих со бешело фикири. Од ова сунети керена. Ево муршидија. Маđако муршидија каја човек агер. Кола срја права ја. После холјанена. Па со те холјан гјан бе баба. Те надеја мамаро те хав. Куркури заради навалевиш. Te zauzine to fikiri Allah'a tano zikiri. Kula gana ko namazi a to fikiri na neko ko namazi solo. Fewailul lil musallin o ayeti ko sure Maun teško odolenge so kildinena džabe to namazi. Pjan? Čitino Kur'ani ana halovea i suština Kur'aneskeri karove Тароме камја и точкани муклено гласјаш уже? О аетја си неко Коранипе јек ходжа, окуинела хем о намази, хем хатма ко намази керела, али о гласо Коранипе, секат имам ја асавке билине напеш, уже гласоја, о ходжа, ресля ко дисаве аетја одоте, окуинела о джемати палалнан ко намази почминге терове. Делегација си не Арапија, Андре, завршињао намази ем вакерана бе соскерува на оджемат. И од ова со ангеленки џамија, со пиравеларен вакерала Куранестар. Абе, окей, Куранестар, ама оджа окуинѓа, оа етија баш има инструација. Аке, читинаја Куранија на халувај. A kava cirkusija, ke da to fikiri na ne pando edevle. Jek manushallo kuvati.
Ковак тя раклja овсине чистачи ко хотеле. И араклja арапско лилва керга, аби сима курани кере, дарима кере ти керавле нечисто акава порано јасине. Те анавле китекија анале, кеда танел романи, ама чуминела не првем дела. Романи тана. Само арапска буква јегде гело ке умра ке да си емсине. Ту бе акала арап ја бе и чаче и пилета родном со, дигбе ковеце да пишинела арапски. Сарте пишина. Мукен пани пишинела. Чисти пиши дајк дова дајк. Ај? Кобро сади? Бишко дешудуј. Амен убот кера е. А? Панда не итем. Пандана кугем акана. Еке опрво ајети праваја, акана вакергем со зикири. Зикири ко те саву вакера вапе те заузине то фикири Аллахеа. Акава се зикири. Значи ко суфизам на не само те кера халка, те панда амен, те иран амен, La ilahe illallah te vakera, kalbi zikiri tekera, gazeyle mari be derçayı. Gaginga. После него како крала и бидачие сен, па управо и. O fikiri kapandı devre. Dedicato zikiri anglo günah ya. Anglo intrige. Anglo далавере, anglo манипулација, anglo општествено уништување. Уништување на судбината на младите. Ту со реагирање. Еле зикир, кај то тан? Кај то сафи? Циркус ефенди. Kalbi zikiri. Ена не ги ринава. Ама од ова си тербие на не ибадети кој ислам. Агар форма на обожавање на Аллах ко фик на не. O ibadet ya len per peygamberestar aleyhisselam. Saro peygamberi kerge amin kere. Ibadet definicijasoj. Свако бути ко латаро девел си разија задоволно, хем пашарела туко девел, по девел делто се вапи. Тоа е дефиниција на ибадет. А о ибадети и форма лелпе пейгамберестар алейхиссалату вассалам. Јек ибадетите на неприсутно ко хајати е пейгамберескоро сар форма им пракса, туте кергјанла, од ова и новитети. Исламско лафеа бидат. Кој ибадети бидат. Акана акава бидат личи на не бидат. Саджике да туди кеале сар техника за воспитување, лендитаро Хзр алейхиссалам, а башо акава и си има цело јек лил пишимо. Мал сменен некој погоѓавер те вело на нешто лошно те коментирил, кадело девел те и клело лил, читино лил, после дискутирано ансар. Ја да джа негде ко по учимо, сикаво лил, после авате керелафи. Ерре иси калби зикир иси шајлите иранамен сема асар мевлеви е шај, дефи шајлите употребина шај, узало дова ла илаха илlallah те вакера шај. Шајлите гилава касиде шај, али акава ибадети на не. Акава тербие нефстана. Или рукија е калбеске. Шифа башо емаре, левваме мулхиме. Од ова иншаллах колил обширно и анализиримо, наштија кате дава лакет хан, соске
Те правгем лакетан валлахи ве биллахи ве таллахи дивеса на не тиклова калетемата. Дивеса. Екваш Рамазани каджаламен ги кија каја темата анализира. Одолечке каму каја тема, кет кај клоло лил, те дискутирина. Прво ајети кериме, башо зикири со шајте дискутирина лестартано, о ајети ко суретул Бекаре, шелу пинду дујто ајети джелиле, Раббул алемин сувакир лакате, фезкуруни езкуркум. Андинма медака андинато. Дикен, акавајтано јек најбаро чест одевел со кергјале перовоги. Славинма медака славинато. Спомним на медака спомнинато. Акавај најбаро чест сарсине од ова Сабит Бенани, каде се сррух вакирела, меѓана вакеда о Аллах дела пегоди киманде. Јонардо пуше кота туџане одевел кеда со мислинела. Вакергја о аети фезкуруни езкуркум. Андинма медака андинато. Дими андинавале овда андинела маман. Дими месетин јум макилесте овда сетин ѓапе киманде. Ко контекста кале аете скоро јек муриди биш берш зикири керела. Биш берш. Кодиве 5000 la ilahe illallah, 5000 Allah, 5000 hu cidela. Sar zikiri. Дешу 5000 котора зикири керела кодиве. Биш бершаге. Јек диве јек мисла аллиске, јек весе се шејтан естар кокалби. Келаве ту биш берш славинеа Аллах ескорана. Одевел јек дром вакер гјали туке, одазивин ѓапели туке. Еј моробо, еке акатесиум дими ман родеама. Оманужн, омуриди довором растужин ѓапе, а лолеске биш берш геле узалут. Соске кергјум нешто, али резултати фидбек на диклюм. Само керава зикирием ништо на не. Кер зикири. А менде да некоја вела кари, а керава сокано, само сазда, јек исто. Нешто. Ови ко очекување. А кава ленге да одговор тамо. Со очекување, зикирике. И јек дивев чинѓа од те спие, кергја каде са хајринане. Хем сукја. Ко суно, јек гласош, еј моробо. Тик на Аллах Таала. Еј моробо. Ту со мисли неа сине. Котар синету ашки те керема зикири. Одова ашки лелянле со ме ки ту те мисли наваси. Па ту те појавин ѓапе ашки башнаги. Фескуруни ескуркум. Андинма кандинат. Дими наставине ако зикири, джан кај од девел мислин ѓаки ту те па појавин ѓапе љубов те славине едемне. Се овте бистер ѓату, ка шудрове зикиреста. Халилан ја Абдуррахман. Те нацидела то калби сеџда, намази, зикири, джан одевел да тут бистер ѓату. Соске оајди вакела, андинма ка андинавту. Јов кеда джангавдил вакерга, естагфируллах. Биш берш ме зикири со кергјун, од ова сине резултатитар, од ова со одевелки ман да мислинге. Ман си немамо одговор, дали и си фидбек. Резултати ме зикиреста. О резултати си немо константно истрајност биш берш. Sastavim ja PTSP, nastavim ja kod. Ja ver ništa nam, to je to. Tu andine, Allah ja Allah, andine la tu.
Тутин ситуашки зикиреске, саджике да, o Allah mislini la kitute. Te bistergatu to da Allah, tu mukeo tespiye. İran gandu muzikires o biçare da tuke ek şeytani, dosti koji si tuke aki. Hem imuna, o kalbi imunotanuna, ne samo kritično. Билам дел е гласо андрал, дел ле куражи, а чувкото стави. Демонизири мо. О гласо тарлеско рамал шейтани. Те стишинел от тихо гласо да ерухескоро. Абе пока интуиранту. Дикила те воздел галама. Дикила те занесинел пе кодисаве активностија, те забистрело гласо и има нескоро. А од ова шајте за тешкинот пе джакува каја джамија хари, джакио каја джамија, пирту ке хари. Мачов ту коркорите шуне од ова гласо, канел ту ки теуба. Кер активностија деака те садака, пиродо те дерсенге, кеде тоа кате, кер ексалто одоте. Ама акава гласо машун. А сенјур баба. Фезкуруни ескуркум тано прво аети ки тема зикир. Те халилан и суштина хемо фајде е зикирестар, о резултати е зикирестар. Одоле те спиенгоро хајрите дике. Димици дингјатото калби. Ке некад бешеаем, тунг тинги хија, какал динела пе манге или манга хари зикирте керав, джанка и кодова моменти одевел да мислиња китуте. Иначе овашки китуте одован нацидел. Tamam. Ebu Hureyre radıyallahu anh vakerela o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem denge haberi kayo devel vakerga so vakerga devel mesium agar sarmo robo kazamislinelma demek te zamislinjama kovlo mekajklova v anglileste kovlo te zamislinjama pravedno anglileste kajklova pravedno tega nika merina bleskere se vapjajem grevja a najte smiluinama pravednost kadikav. Те мислинеле мишленје кај си уме строго, онда англилесте строго да ка постапинав. Иса алейхиселам макалеске сетиња токи Библија. Иса алейхиселам макалеске сарва керга. Ја не асавке цитатија. Овен тумен ковлете одовелте сикавел по ковли петуменде. Ма овен строга се Аллах да ковел строго туменца. Ајде? Асавке Иса алейхиселам ескере предавања каршиоџијани сине ко евангелие. Ке да андинела ман моробо месиу молеава керела Аллах Теала. Нали си каети еј Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем оверникја те пученату баши манге вакер месиум ленге будпаше попаше таривена куцавица. Ке да ек моробо ка одлучинел те славинел моанав те андинел маман месиу молеа. Те андингјама ки песте, демек тајно ки песте, ме да андинавале ки манде, тајна тајнаја, тајна достија, тајна амала, тајно комуникација, тајно контакт. Ама те андингјама ко джемати, ме да андинавале ко пошужо джемати, джемати мелеј конгоро. Те моробо аломанге паше јек педа мелеске пашаравама јек лакти. Те моробо аломанге паше јек лакти мелеске пашаравама јек корако. Те моробо авела манде пириндој ме премалесте прастав. Сахих муслим забележен јакал хадише. Фескуруни ескуркум. О резултати таро зикири. Андин мака андин авту. А кате одевело опишинела о фидбек таро зикири. Секоја акција има своја реакција. Андин јан ли е девле, овда автоматски одма андинела зикири.
Акана амен кера е свакора дерси Аллахе, о Аллах да андинела аменко, анго мелеикја. Тоа е неизбежен закон у суре Бекаре 152 ајет. Акава те неригирингјан кафирисија. Акава фактика ја амен акана со шунаја дерси. Славинај Аллах ескоранав, месо и керава дерси, акава да си зикири, славинај Аллах ескоранав. Сигурно са муслимања валјаните ове ки акида, одевел да андинела амен акана, машкаро мелеикја ко небесија. Хемо мелеикја амен дар се информириме. Акава вакерела Курани, која акава каска овелле сумња, ов сумња и си реко Куран азимуша. Муса баба, на некола и тема зикир какера. Зикир, фикир. Суфија герна овела пеколај. Машкарот дешу дујмо моля. Јеке муриде, јеке дервише пучлеле, абе тоа кава дервиш луко кастар сиклиле. Кера тарот джукел. Ко комшие сине јек джукел. Сека чепкинела си неки канта. Ко комшија и клела марелале. А кет кавикинеле те деле хари, марелале сос ке расторинела огуној. А кет кавикинеле, хајде, на, те деле хари, хајба или пани, овпалем прастала на нехолямо, никад чукел на холянела манушески. Меда сиклилумо е депио дотар. Никад скете на холяна. Мо ахляко сар дервишиле люмле сиклилумле джукелестар. Мо муршиди мо учители сине, јек пијаница. Диклум сар Матеова в сарлесте. Ово е мудрост бе, ало. Наигили коше баба ме гелум паните байнел дестур. Чако гилаков ге мандреа кале делини пајан. Ова не е дервишлук, баба. Чоровин луко акава. Циркус луко акава. Ифтираси акале шужеш колаки. The next ајетите дика. Точно ли вакера? Дуито ајети. يا أيها الذين آمنوا فاستعيذ بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الله تعالى ديكن سار پوشمنگا وآيتي هايدا كنا تدين ما تمنا كنا جوابي ديكلان لي سار پوشمنگا وآيتي يا أيها الذين آمنوا ساروا كرگم تفسيري تارو آيتس كي باشو پوستي ها كوايسي يا حرف نداء أيها حرف تنبيه Амену, Аллах е скоро сведоштво кај сиен верникја. Пало акава израз, ја вела халал, ја вела харам. Аллах е скери, ја наредба, ја забрана вела. О му'минја совајаните вакерен, семи'на ва атa'на. Шунгемен покорина ја мен, ја Раби, асхабен гери праксаси. Ја харфи нида, ке да некој мангелату, хем викинелату со љубов. Тега ни користинела ја, а катер дикјаја, кај одевело братинела пе одоленге ка со мангелале. Ја, ејуха, харфите бих, предупрединела одевел, али кас одолен со мангела, ке да некас мангеа, засегнимосјан, секиринеа тулеске, сарту према тој влади или то дат према туте, Аллах Теаля, према менде засегнимој, ејуха о термини, укажинела љубов ем засегнимо, према аменде. Елезина амену, тумен со веруинена, селектиринела, одевело вела сведоко, кај тусијан вернико е му'мини, и ситу хас имани, те одазивингјан тоа канаки наредба.
Ja akava ehli beyte sarıyık tumaçı si ko tefsiriya nakela. Ya eyyuhellezine amenu. Ej, tumen soverujnena. Ne samo od ovakvi gađikani čip, ko anglijski čip, nikad naš ti prevedi ne. Akava ko arapsko lingvistično aspekti samo postoji nela. Ja eyyuhellezine amenu. Kaj harfi tenbih, harfi nida, harfi tenbih hem şehadesi andre. Uzkurullahe zikren kesira. Andinen Allah'e ali andinenle but. Slavinenle but. Uzkurullahe zikren kesira. Slavinene devle, ali slavinenle but. Kovar. Jek brojkate vakeresine sole amen kamerina kaj avdive kergen but zikiri. Isi amen zikirometarli. Pauvka vakerela, kana nakavgan, kana si but. Kotar amen kajana kai, kotar jana kai buti. Kate o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hadise vakerela. Ezkuru zikrullahi hatta yekulu mecnun. Keren zikiri Allah'e cikote o narodona penena tumenge o suibe kalea delindilo akale tespienz. O doteka jane kai kergan mise bud zikiri. Keda o džijani kava kerel, akava delindilo be so horku ya man be. Yek duy zikiri, so lobe tuya çavya cahari pir. Şungan li akala lafya akava ayeti tefsirisi. Kergan Allah'e bud zikiri. İnače broj čanona ne bud. Amir, haline mi? Eyvallah. Trito ayeti kerime. وَلَذِكْرُ اللّٰهُ الْاَكْبَرِ Zikiri tani najbari budi. Ankebut sarandu pansto ayeti. وَلَذِكْرُ اللّٰهُ الْاَكْبَرِ Allah eskoro zikirisi najbari. Nema pobari buti, tar odova te andine Allah'e, te slavine Allah'e, hem te detu godi kodeva. Pobari buti akalestarnane. Akana o tefsiri akale hadis eskoro. O ayeti kerime eskoro. Dika kana. O peygamberi aleyhisselam vakerela. Mangenali te sikavaftu men ko najčisto taj najšužo ameli ango devel. Najčisto najšuži buti ko devel. Mangenali te sikavaftu men ki odea buti. O ashabja sikavamen. Te kerao je praksa. A o peygamberi nastavinela te opишинела им вакела од ова амели со касикававту мен ка вазделту мен ко најуче дереџангло девел. Од ова амели си повредно него те улаве садака ловет хај злато. Дик садака те де златоја. Цело петолирка те де некаске садака. Ке ефрои злато. Од ова со акана касикававту мен по хаирлијатано него те улавен садака злато. Амели су си повредно те джан ко джихад, ки борба хем те мерено доте. Сар шехидија, шехидлукостарда, маченикоте, од онестарда побаро нешто, те си кававли ту мен, о асхабја ке да шунгјака, правге бе, аќа, Vakir ya Resulallah nasılını sabri. O vakir ya zikrullah. Ebu da Tirmizi zabeležinge o hadis. Hadis tano sahih vakir ya. Kana akava ayeti. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Nuqayyed lehu şeytana fehuve lehu qarin. Koika iranel pomui taro andiba e rahman eskoro e Allah eskoro uprolisteka biçala e şeytane sokovel leskoro amal Zuhruf 32. Akate zikir naznačenila samo zikir la ilaha illallah tesbih. Zikir namazi, zikir Kur'ani, zikir dua, zikir sa. Koika iranel dumo. O peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sova kerga
И разлика машкародова со керела зикири. Емодова мануш со на керела зикири, тани и разлика саро дживдо тајмуло. Сахих Бухари. Дикака најек мудрост е пегамберскедер. Макерен бут лафи, а те на андинене девле. Бешлена кана комове? Макерен бут лафи, а те на андинен узолодова е Аллахеда. Авритаро зикруллахи, бут лафи керива закоравинела окалби. Еве, духовно слепило од кај доаѓа. Бут кереа лафи, ако одова лафи на андинјан Аллах е ништо. Ислам е стар на керган лафи. Кур'ан е стар на керган лафи. Хадис е стар на керган лафи. Соити тема фудбали. Соити тема биткоин. Соити тема бијав кој керга баро. Соити тема политика. Соити тема сабу час око каври ништо наврединена, ко судо дире ко кантарина неле ниса во хајри. Акала теме кичип нон-стоп те повтори ненапе, закоравинела окалби. Со скичип сова керела окалби кодова залюбинела. Туј ке джувля андилна нон-стоп, повише залюбинеа тулат. Е Аллах е да андин нон-стоп, повише ка залюбинето килесте. Теба керган дуња, те критикуинела да палим си јан залюбимолате. Со скјакава вакерга, ака ја джувли дервиши Суфија Рабијатул Адевије, дикля Суфјан Есеври, са против и дуња, ја керала лафи, са против и дуња мукен, дуња, на нехаири, ахирет, дуња мукен, са кавака пропадинел јек диве, са прашина кавел, агер наслони дорко по бастони Рабија, вакерала, гело джемати, ола буд шукарна кена, солду и тане буд баре Суфија, и вакерала и Рабија Суфјан Севријаске. Суфјан, кото калби ме дуња дикава. Суфјан вакерга кединга пичере, вакерга сар дуња дике киман деке да ме нон-стоп против лате керава лафи. Па диклян кото калби со синето ке најпаше од олестар лафи керган. Те од сине Аллах те аля паше зикирестор лафи какерес. А? Мудрост. Паншто ајети со шајте да, ела би зикриллахи татмаиннал кулуб, зикиреа о калбија аракена мир. Значи мануш те си неки депресија, мануш те си некој безислес, ки пири психолошко структура, мануш те панляпе ки песте, мануш те нанеле нада баши иднина, мануш те дарала башо по успех. Са одола тегобе, о илјаче си, ко зикири, ела би зикриллахи татмаиннал кулуб, зикирескере, чачипаске, о зикиреа, о калбија аракена мир хем рахатлык. Те дењума годи шукар, ки акаја какава предание, Хазрети Али радијаллаху анху вакереладе. Пучле јек диве Хазрети Али радијаллаху анху, еј Али, сој најзорало нешто ки дуња е. Јо Али, прво со текнињапе, вакерелао састрн. Но само со кавакерало састрн, вакерга аџбе, састрн кавакерава, ама и јак топинела ли? Котаров најзорало, ака најјаги клели. Таман те вакерав ја, велики јак си најзорал нешто, топинело састрн, да. А денгјума годи копани, бршим перела и јага чавел. Онда јак нашти најзоралите. Онда одола облаке, со кединге опања, ола валените најзорали. Јек облак о кумулонимбус 303.000 тони вода и керела ки песте. Кеда дела брши. Најзорало нешто ова керела. Пани? Ама кеда денгјума годи
и балвал пиравела облакија кај сом ангела. Луманге ки годи, најзорано нешто валјаните овел и балвал. Тамам те вакерави балвал си најзорали бути, денгюма годи ко планине. Аж бе, о планине ајдјар тергион англи балвал, денала насокате кој те пудел. Со значинела и планина си позорали тари балвал. Ама кеда денгюма годи кај о инсани уклела упри планина емко врво да шајте ресел, онда најзорало нешто инсани валјали товел. Ама денгюма годи о суно, перавела е мануше, кетка за совел. Онда о суно, најзорало нешто таму. Ама кеда денгюма годи кај мука, те алото ки годи, е парипа, лелато соибата, наштица совеа, онда о проблемија си најзорало нешто, а после денгюма по проблемија беше на кокалби. Онда о калби си нешто најзорало, после се денгюма, еля бизикриллахи татмаинел кулуб, о калби асмири не напес, Аллах ескере зикиреа, емвакергюм зикири си најзорали бутери. Бабалар, тумачи бе. Најзорали бути, те слави на Аллахе, упредерса. Амен со слави на Джувля коро шужипе, шеен горо шужипе, керен горо учипе, ворда коро шужипе, малес коро барвалипе. Амен од ова слави на А Божем Аллаху екбер вакере. Тео Аллах екбер, онда муксака, ваджако намази. Одазивин тој занески. Ама и сима бути, онда туке и приоритет, темпо баро нешто и бути наодевел, онда екбер ракаваси наодова. Дурбинеате диклема гјарикл. Ама, ака те палем со иси, Аллах е скоро мерхаметим со жалувањете на не, амен ка уништи наме. Палем шукур со деламен гудло пани, свежо пани те пијат. O pejgamberi vakirla ket ka pijen pani zahvalinen tuman Allah eske sebebi o grevja so na irangale te ovel ondalo. Palem dela i pufte bijan sadinea i ek semetaro piperi. Me odo lično je ke manusja kerim osem ke kedinge agja. Kerso kedingen pipereske ama gautno manuš. Hoca, akava si 300 евра. Ек зрно чивеале ки пик не напел. Ек зрно чивеа ки пуф 10 киле пипери ле стари кале. Таро ек зрно. Вакер гумон ма субханаллах. Дике одма зикирјава. Дико Аллах сардила берекет. Ек зрно тари пиперка со права и пиперка ек зрно одва. Ки пуф 10 киле бијани. Аллаху екбар. Дико Аллах скоро берекет. Јамен ка славинаја Елейла узало Аллах. O narodo soske джана ко джамија, соске кылдинена башо хурие. Те делен ромњако дженнети одла. Па ту ка славине? Джувляке мереав. Ти сеќда да одолер джувляке си. То пости да одолер джувляте зарадине. То зекјати да Аллајате ове. Кај си јакате о Аллах? А кава на нели е тајно ширк? Ортако Аллах еске кој бадети. Ја те на денге од дженнети ка керели си не сежда. Аке, те му кел си неки слобода. Ка керели си не? Или, сарвакер га Хазрети Али. Намази кылдимо баш од дженнети, тани трговија. Ске генеа есапи, окари. Намази кылдимо тари дар джехеннеместар, имате тарумо одевел ко джехеннеми, морате кылдинав. Тано ибадети е робонгор,
колајтане робија, марде, орле, зорлека, керембут. А ибадети, кај халилан Аллахе скоро барипе, емиситу потреба лестар те чучарету леске, од овај томир те душаке, а каваси ибадети слободно манушеско. Не на робија, не на трговец. Оба, зикир. Vakirallahu Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem cemaatite beşleku meclisite andinen Allah'e nane sumya kayo melaika opkolinen alen hem devles koro rahmeti učarelale. Uprilende hulela sekine duhovno mir. Sahih Muslim. Hem posledno ajeti kerime, a te činavali, te nastavinali, naša navasar bangena. Ja eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey tumen sopakana tumaro barvalipet hay tumare çavete na duyraren tumen zikiresta. Isima buti moram ki firma, moram akavate završila, moram akavate kina, moram akavate sredina, ma isima čave, lente pirava, lenki školate legara, lenki akava. Ey tumen soveruinena, tumaro barvalipe, tumaro isipe, hem tumare čave, te na duyraren tumen Allah eskere zikirestar. Hem palen posmila, ya eyyühellezine amenu. Ej tumen soveruinena. Ma dozvolineno barvalipe, hem o čave, te duyraren tumen zikirestar. Prava je amen sabota zikireskoro meclisi, isima buti vakerala. Čačeli? Manna sinema? Tu sine tu manna. Ale mange misafir ya. Gaceli sine odola misafir ya. Nabe? Amare? Pa najbaro česte misafire skoro si, hajde bujrum ko zikirite vakere. O cümle neka beşen amen gaca. Soro da tu kere. O da vadive. Nego vaker ve tu samo dara, tu dikea, najrealno valjani tove. Tu dikea te pravdilo mange slučajno vakti kava. Иначе мете права време за теа вав накеравадо. Пример, сабота манде мамен. Ме сабота сим ко Аллахе скоро другу. Ja zikirem dersi si. Сабота маден на обавезе кава кere. Ништо на кера. Сабота дова сати, амен сим ко Аллахе скоро кер. Овбе ек рочкалија, овјек стабилно кото кер. Ислам родела карактер бе теове, дисциплина теове бе. Ту ластико си нашти мануште срединелто да му се не види. Бершенца рака теаве, о редовност нашти, обично е депиеркјани нашти ане. Ахир заманескере дервишија. Цуцулига. Ey tumen soveruinena, tumaro ker, tumaro barvalipe, tumari familia, tumare romnia, tumare çavete na duyraren tumen Allah eskere zikiresta. Munafikun au koya sura. Munafikun besi sura. Dik kote. Ki sura dumuja lengeri. Акава ајти, ака те случајно на не. Демек те дујрар гетумен до моја реција. Сака да каже. Субтилно. Кобро сати?
Дешу дујм биш. Ковар вакти? Сијем? Дуј? Сат и 45 минути. И сија кана повише теме, ама и сијек тема пейгамберескоро зикири сарсине памен текераде. Ама текергем и си значи дуј ефта, акате да дуј трин, штар примера, значи и сијек биш хадисјате окуина. Те денгемле ошерх тешко аменге, онда ја те наставина ја ведром, ја да и тема зикруллах кате те чинавала, кој мангела нека кинел пески олил, нека читинел пески. Джија кате реслем ки тема ератутни зикруллах и шериф. Пучиве и сили? Напучиле саси јасно. Добро. Тоа е најдобро нешто. Едино џемати кој напучаја си едно момент. Тоа е најзорало џемати си. Добро е, чаче најдисциплинирано џемати. Allah da se smilува иншаллах. И на вас да ви се смилува. Аллах Теала. И на амаре џематеске рахмети берекети рски на фака слогате дел ко Машек Рамазани туменде содружинген тумен мансар која кавадер си зикире скоро. Аллах Теала те мангел тумен. Сетинен тумен секогаш ко девел оте спиете намука тар амаре васта. Ко борамен ка сетинамен ко девел одоборда одевел ка сетинен пеки аменде. Фи еманилlah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.